Kardom ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen arjuponta. Northern Range Phonglok Pet ing nam rai kom sai khia tum kang hua thengpi kene ponlong. Aduni phai kep ar ni langpher constituency angkang barilong ahabar ke parlo paklang so along Northern Range Phonglok Pet ing nam rai kom sai khia tum do de sang se me thang sai cheklem si puthot kang hua thengpi kene ponlong. Northern Range Phonglok Pet ing nam rai kom sai khi Deputy Ranger Longbiram Tisola pen Motilal Mohilari atum East Division Patra Disa ing nam rai kom sai khi pen Chelangsi kadokawe bang ingkoi rapli abang phuatum Chelangsi birta kelong pon ateng ajo porphai sirke apor malom ke ton kelang asai deng ponlu lapen puthot porphai ke apor malom labang swa thengpi ke pon ahut ing nam rai kom sai khi atum aphan thengpi ka chong hua bang phuatum theklong lok amat katlap lu lapen a thengpi abang ke nebdun long chek lupusi nang pachini dun Birta Kelongpon Atenki, Labang Swatengpi, Hojai District, Kalite Nogao District, si Ponta Haipusi, Deputy Ranger, Longbiram Tisopen, Nang Pachinidun. Labang Swatengpi Kepon, Ahem Kong Long Lake, Tata Yodha, registration number AS01NC3124 Lapen Tengpi Kadokawe, 80 Safety, Hiti Ador, 60,000 and Bagdoji Pusi, Perangka Tengno, Lamte Pachinipon. Patowe 9 arni ajo porfai get bagapor tum information tengkan u paglang so na tata mobile home tengki plak tang load itu ni supply transportation kori keluar jelong pen tum stop tum kadawe Chelangsi join operation long atau itu mat tata mobile long lo ada munit bang along le dalong di bang along ke jadi tela suang bong pen nalitum kacinya teng pote kona ke ponji si nalitum ke ba lon tela so thingpi ba nalitum ke on suspicion ke lake pu our district ke jodam khan si katam bori bajalo tela bang market value bang kan to cinya teng pote around 50,000 kon ji ban 100 80 safety asih ang pakai dulu sampai lah non kedam tang hut bisa menang lihat itu kita on kelang ahok kan itu kan gitu government sama tengkin itu kela tengki tengkrang kelang percerai kom dunia pan itu aniwang tak bori po song bong itu alunga theklong lom ahut pen ahut tum ihum homni ta pustami gari ta nepon bombo khasi ratum ta lasom ini information do plotin to handa share kan si tuning ripong ada ni si nang litum la rong tum han kopilo awareness ki pikang tung gala de du thengpi theng prang nom long ga dom kang hukang hidup de pasang litum la northern range sahin ta rong so kan masih suku pode hengpi tentang ki itu muni dakai pan kinang sot harmulo si tema itu oksigen pen jenglok RV alang kuno jat kuno dak hengpi rong pen si itu nirbhor lo pasi ahai asapu kanghon hengpi tentang pan kanghon je praklang se muni rata tum tame ini duwo kustame akaprekas towarle si claim something tu ni tum non ko kya bilang non mo kya bilang pen tu benceng la pen ke ni tum la so tengki kan phang kirai kom je phan ke ni tum dak northern range sahin adok we staff kan ke tum anta sok alert do si ni tum ajo ku ke hanalo Environment Education Program Mission Life in Assam Kepadupon. Aruni Phai Kepar Nidi Purong Sopi Kepar Lupon, Rengbong Home Higher Secondary School along Environment Education Program Mission Life in Assam Kepamanpon. Lason si Assam Science Technology Lapen Environment Council atum Chepater Piponsi, Pening Asingkan Surihini Ra Incorapli Aparman Di Rengbong Home Higher Secondary School along si, Adapor Phai Kep Apor, Tangcheng Ponsi, Jethan Chimun Ajamek Sitami, Pidupondo. Lapen Abang Swama along Alohiaman Pen Kachetong Dun Lake, Dr. Manjurima Gogi, Assam Agriculture University Journal Research Station, Scientist Dr. P.V. Bhaskar Reddy, Assistant Professor Department of Life Science Lapen, Bioformatic, Assam University
University Dipu campus lapenki Rukesor Timung Edio Karbi Anglong Anparta lecture invited guest Mrs. Bobby Ronghang Piatumdo Anche Tongdunsi Mesen Mensimai Pachunpon Lapen edio ke hai Rukesor Timung pen ke than pona tengke hilonga hi penta har mate aho or peman un lapen labang so aho or lake han katiki along sok katiki along punon kaprek ason katiki along ta pipon me lapen Anparta hilong ahi aho or pen ke arche pon lote han punon sok punon ta mesen polapen ilitum ke chopen setami thangnat akisota longle pusi pherang kya thengno nang pachini dun ni Ladakh Rengbongham Higher Secondary School along Niltum banget home rason resource person banget citong lentur Ladakh mane pini bangke vermicompost mate kepangreng ahilong laso pen isi ho or kapinchong laso puthak sinitum seke KPG workshop KPG Ladakh ni kaprek school principals hai tu pedang citong dun lapen inspector school pen chenglo kaprek ithigeding dun dang citong lo la sinitum bangke laso ke thandi bangke la puhin lo labangke hilong pentame itum jito ako or pinchong me laso ho or bangki itum environment pentame pik labangke environment me pik lapen laso bangke itum han katiki long tame kaprek so katiki long tame jong si itum ponlo pulote itum laso production mate itum kaiki kilong ven pentame ansu si itum chepalong thegi lapen la dabangke pilo dabang kaprek inorganic fertilizers mate okpran phan kahino dak ahormu bang kabelo dak si laso vermicompost pen itum jang si saitiki ilo pulote itum okpran phan tame itum mesen po lapen idung arai tame la jitu itum ajak itum hana hu hayu tame itum warjam diti lahai bostu bang itum pangrum si lahai kapangreng ahilong aphan itum kijo ahormu ason itum pinchong imilo lasi hilong pertama ada kipangreng ahilong bang kaprek chot itum jula itum la adang tipilong kilong ahilong bang ke pilong dalam kicu bang umat jula ahi nang chon bang ke ahi mana teng long lesi pat ki chon mate di la sobe komsom sitamela non kipangreng hilong bang ke pilong la tum bang ke kicu bang komchet la penjula ahi ka ulai mate long le ka ulai bang ke ongchet la seposi la so aput hak sinting sekpd lasi laso osumar tum tame la jang si Charlie dun pamelo pete tum mir kalana I phan punot sa amne kitchen garden phan itum punot lahai phan tame pen aku itum han ki han katiki so katiki long tame life vermicompost si itum en ponlo pulote pinang an itum ali chipalong thekji production meji ne hai han mokha tame a health mokha bang meji lahendo Ningkan isi kepleng arong kacewai arni abarim karbiri su klembang fu karlitang ramsing rong hangapan kacikimo. Nijang karbiang long hamren constituency arlu nokterang havar moniram rong hang arong amikar karlitang ramsing rong hang abarim karbiri su klembang fu apan ningkan isi kepleng arong kacewai arni kacikimo. Bang solong karlitang ramsing rong hang alang licor lapen asumar pencenglo hembang hemte adonarap Anparta ajir pojir pikete kedingatum do ancetong pen alang lipan cekimo si hirjumi cohang. Sonsi halapu karlitang ramsing ronghang asopua kibisi lokhon ronghang pen bangso kachikimolong kachitong don arat do anafanta kachoro pajerpon. Anpartami alang litum hem isi lapen keklem ke dampom abuthakta chithanpon. Motor bukan meu puwai piseta me alang litum ning samet klarepen dagnang chitong don pen alang litum nilipo kachewai arni lopu pen ise ahirjume cho hangkang pen ahirjume pidon pen litum apan asomara. Kedoan atum hanseta me ning nang pat hekang lah nasi coro lah. Mama si kaprek asai long BPC ke solong dun manong diklaim mama si tak pacini gima. Nile tom mate la non kecewa yo karbiricho aso marat nom bangke sopin so tom bang pli so arlo tom bang bahini so sopin so tom bangke bahini bangke achor chirialo la pen ino bangke alam aveda. Alam lapen aria keng meu edar la bangke hemsidolo lapen nilia bangke non amarke ciwan velang coro bangke lapen nile tumang je bahini do la tumangat setame ahem lota celedunala la tum setame lapen non nile tum abangke asomara tum bangke non amat ke methang jung asai se ceklam bomlang sa the konser hoi mate litum kaching hon Dr. Tuleram rohang setame nilitum phan
nilipo richo dowa khiwa ho setame isi tok jir pen po setame kachuning ridamason la neli somar phan setame nanglang pi ponang yipu isi tok jir alo setame pidam long lo lapen ari deng se pipa jir long lo lapen nili setame methang ka bori pen setame isi hala admit card setame alang ari deng setame hodai dam long lo puwai phi setame non amat ke kider chat lo ne pine bangke chinin da lo setame non amat ke nili tom phan inut bag phan setame pine boreng abar sai mate ladak hemre ka pachilang ya phan bangke non make ikepek pona bela bang solong halapu Dr. Harvey ing tikat harpi sitame chetong don se karletang ramsing ronghang alang li reng tik unahut kaching ki chethan long aputak ningkang samalam the chepaklang Aro personally judi langram polote alang lagi progressive pick di proactive formunit kibasita di ijata pinon halani lagi sonsoni aprang data lahailam haita ning jeje sita isonsoni le than pupini pupu sita alang lagi puponi lagi nang chini donde philipi sita nang le kimi phan pa kimi ku pimagala gani tumke enang cherap dun jeep se kaira na ning je he so like mane ihi pen ke idi tume ko pai je alang li si richu chima le non bang ke aro min magang hoi pen aman peng men se lang li dam lok aro one side bang ke non ka avidet putfoi pit sita andi putfoi pit sita bostu bang ke hala ki do teng mama pen ma alang li ki do ki thur kang ni rap tum phanjudi aro inut beheni phanjudi aro le theklong poson ning ching samji polo di I pen ke amuni ravelo pine son hisab lo henon bang ke era se hisab bang se ichiman ik dela so bostu bang ke che wang son te pojalo ni hin pen bang ke aro alang li ki miu aro ki ba o ko pilo mne progressive pojana munit he nili kachuchinia tengte kaita ingnek mon mane arnisi baksi pin issues lahai la sonda ve research lahai kidam batai tinda nang pupo nang le chupaduk nang nilo po sophana na hang pi lage lapo lage hadaksi elong we se patang de titi na se mane miu alang li mage chingki chingwai lahai che than la chimum ta miu lalo son thak thak lapu cleaning son rong hang pen tame alang li phan kachiki mo long chetong don pen ning kang sam la pen kachuro lam the bajur tekang hamren pen bir son rong hang Karbiang Long News angli birthe do tik hus da me chingki me sem la pen nili phanda nang hisap o ne alang sumar apok eta son se nili phandang chekam la pen isi ning sampe ko bose pini nang chetong don se tame isi bangke alang aser pen rong arak pen adak asera rup pen sigalang li kache woilo labang isia hirjumi eladak aphi ke do tumhanda hirjumi katekang pen pini le thot same puthot alang li sumar alang li hemtun natum pen chetong thulong ra pela bani ngarong Deithor Government Model College Higher Secondary Second Year Student Bang Flike pa trokang bongpen bang koresia tum kachepaun Lakhain koira trok duar baguri MEC constituency angkang Deithor Government Model College Higher Secondary Second Year Student bang Flike pa trokang bongpen bang koresia tum kachepaun Laba koresia ang bongpen bang ke thomatum first division bang serke patum second division lapen bang serke patum third division chepaun ponlo Lasimo of Himesen result ke palong thuji of Hanmadan teacher professor staff atom pen chingki jithan pon poputa Deithor Government Model College principal Deepak Borapen pherangkya theng than pachini Lapenan partami Ladakh local student guardian atom of Hankachuning rimate kapachini lam theke HSLC exam ke pass lapen second year ke pass atom sitame Ladakh Deithor Government Model College along admission edge of Han Ladakh ke free pensi admission long ponji puta Deepak Borapen ningje ponthu Jesemet pet pen Ladakh ke local student atom ke nangdon wangwe numaligar labongkhat telgorom student atom se Ladakh admission edlo sitami local atom ke admission wangwe dat puta principal Deepak Borapen thanpon Secondary Education Council aponar 10+2 higher secondary final exam or result declare korile aru ei bosor amar mohabidyalor pora bahut beshi chhatro nasile 46 student asile 46 studenter ভিতৰত আমাৰ 21 student পাস কৰিছে approximately প্ৰায় 50% তাৰ ভিতৰতে 3 জন ছাত্ৰই ফাৰ্স্ট ডিভিজন পাইছে 9 জন ছাত্ৰই সেকেন্ড ডিভিজন পাইছে আৰু 9 জন ছাত্ৰই ষ্টুডেন্টে থাৰ্ড ডিভিজন পাইছে এতিয়া আমি আশা কৰিছো যে ইয়াতকো আমি
ভাল ফলাফল কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম অনাগত দিনবিলাকত যে যাতে আৰু ৰিজাল্ট ভাল হয় সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আমি আমাৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ লগত প্ৰফেছৰসকলৰ লগত আমি কথা পাতিছোঁ যাতে আৰু ফলাফল ভাল কৰিব পাৰি আৰু এটা কথা মই আমাৰ স্থানীয় লোকেল ষ্টুডেণ্টবিলাকক আমি এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু পেৰেণ্টছবিলাককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ডেইথৰ এই অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছ 10ৰ এক্সাম আৰু ক্লাছ 12ৰ এক্সাম পাছ কৰিছে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডেইথৰত আহি এডমিশ্যন কৰক যিহেতু অসম চৰকাৰে ডেইথৰত এখন গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ দিছে এই মডেল কলেজখনত যিখিনি সুবিধা আছে সেই সুবিধাখিনি আমাৰ ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ল'বই লাগে আৰু এই ওচৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আচলতে বহুত দূৰত পঢ়িবলৈ যাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকে যিসকলে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত পঢ়িব বিচাৰিছে মই আশা ৰাখিছোঁ যে তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট মডেল কলেজ ডেইথৰত আহক আমাৰ ইয়াতে আমাৰ প্ৰফেছৰসকলে এডমিশ্যনত তেওঁলোকক সহায় কৰি দিব তেওঁলোকে কোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত গৈ পইচা খৰচ কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই ইয়াতে আহি সহায় কৰিব আৰু তেওঁলোকে ইয়াতে এডমিশ্যন লওক আৰু আমি ভাবোঁ যে তেনেকৈ ধৰণে কৰিলে কাৰণ ইকনমিকেলি যিখিনি দুখীয়া গাৰ্জেন আছে তেওঁলোকৰ পৰা এইটো এটা সুবিধা হ'ব কাৰণ যিহেতু অসম চৰকাৰে যিখিনি ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ষ্টুডেণ্ট বা পেৰেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী এডমিশ্যনৰ সুবিধা ৰাখিছে সেই সুবিধাখিনি তেওঁলোকে ল'ব লাগে আৰু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই ইয়ালৈ এডমিশ্যন ল'বলৈ আহিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ আহ্বান কৰিলোঁ ধন্যবাদ